پشتی بارانبارینا بهێزیە زivistana ئیساڵ 2019 لە هەرێما کوردستانê بهاتنا وەرزێهاوینê li Hewlêrê û kampên nêzîkî wê kêzgeka reş firok birafan derketiye û belav bûye. Wek yekem car xelkên Rojavayê Kurdistanê wê kêzgê dibînin. Li Kampa Qoştepaya Penaberên Rojavayê Kurdistanê ya ser bi Hewlêrê ve jî ew kêzik birafan li mal û konan û kolanên kampê de belav dibe. Bi taybet êvaran. Kamîraya radyoya Rêbaz jî ji nêzik ve nerînên xelkên kampê derbarê wê kêzgê û metirsî û encamên dîtina wê şopand. Xelk gazindan jê dike, metirsiya xwe jê didin xuyanî, bangê li rêveberiya kampê dikin, pêvîne ku çareyeke bilez ji wê kêzkê re were dîtin. خودی اف کیزک تقریبا یعنی جو وقتی گوجه و صافی بو نما باران هات جو هنکی گرم بو اف کیزک درکت بشکلك عجيب يعني تقدر تكفي يعني مستحيل دفيت مثلا نهدها كابينة مالي ده تقدر تكفي مطبخ هذا بهناوي يعني ساعتك يجيد مني ناجي بهناوي دون انه اف كيزك اكيد جراثيمي وهنا يعني شكي وهنا مضراتي وهنا جزارو كارا احتمال كبنا خوارني ده احتمال كفيناو آفيدا جبرقو أف كيزك دفريجي نبس إنه تمشي إنه كيزك كأول جارز بينم بريوم دي تبون بس تمشين مسطربون شبيه نها أف هنكي بتوشكل ودفرنجي أف حشرات بخدي يعني نطبيعي نزعم أف حشرات كلمش أنا أف دفزاروقات كن أم درمانجي استعمال كن بفيدي الحميم منطقي كامبي مثلا دري مالي دناف جادرت كفا بيناي نخوش وكلمش نعرف خدي جنب هيفين مثلا إدارة كامبي أم تشكي مجمر بكن قلكي باش والله. سعدا دایکێکە کووردا خەلکێ باژارێ حەسەکەیە و نیشتەجیە کامپەیە دەبێژە جهێک نامینە دمالێدەک و ئەو کێزک خۆڵی ناگرە و ببهێناویان نەخۆش مرۆڤ هەو دکارە دماڵا خۆدە ژیرونە. بان حشراتا ئەم خوار هلماوان ئەم نەمادە بەر هلماوان گێنیە هونە ئاخا خودی خوازن منظمات بان دەرمانکی بڕەشینێن وەلەولو نەماچێنات. Li gorî zanyarên radyoya Rêbaz şopandina me heman kêzik lê gelek deveran li Hewlêrê û kampa Gewregoskê û derdora Hewlêrê jî belav bûye û bi awayekî rojane zêde dibe. Pêvî tên kirin ku çareyek bilez jê re were dîtin. Ji kampa Qoştepe, Alî Umar, Radyo Rêbaz.